Inilah suasana di kampung naon itu, Bu? Cikaragnya. Di Jakarta mah Cikarangnya. Ya mah teh aya enna berarti jadi Cikarag. Oh, mohon. Nu nikah teh saha itu, Bu? Mimin. Oh, teh Miminnya. Sareng Imam gitu. Mohon. Juang ada mah itu, Bu? Oh, tumpangnya. Oh, nasi kuning ya. Nasi kuning. Mohon. Ibu teh keluarga, nak? Oh, resepnya di dia mana? Tetanggi wargina. Tabu 7:30 dari teh. Mohon tidak Maraja yuk. Tuh, ini. Oh, oh, resep iya hauna mecakinya. Dia mah. Oh, dari sami itu ya, Bu. Ane mah asa meninggal abi mah. Hawa seperti kieu modelnya. Tuh, aneh. Unik ya, mah ya unik ya. Iya. Tapi biasa, Bu, sok aya ieu nya rurujakan gitu. Oh, itu rurujakanna ya sobat ya. Menghormati tradisi leluhur. Oh, tuh Ibu ngawadahan ya bakakaknya. Daging. Isina Ibu mah cenah. Moal ngareret moal. Resep di dia punya kompak. Nah, damel non gini. Tumpeng. Nasi kuning. Anu ieu nya. Nyepankeun. Oh, nasi kuning. Tong sadayana mah duakeun we. Oh, eta di etaan daunan itu mana naon, Bu? Iya depan meh. Oh, mohon. Hawa. Mohon. Oh, iya. Oh, ngerebek ininya. Seperti sora berarti esok ngerebeknya. Aduh. Resep. Coba eta naon, Bu? Oh, daging. Oh, dagingnya. Inilah suasana di dapur hajatan Sunda ya sobat ya, di kampung Cikarag. Cialang-alangnya, Bu? Cikarag. Oh, Desa Mulya Jaya, mohon. Kecamatan Cikareo. Wadonya. Mohon. Kabupaten Sumedang ya. Atur nuhun Ibu waktosna. Abdi bade ka payun di. Assalamualaikum. Itulah sobat tadi di belakang ya, dapur hajatan Sundanya di Dusun Cikarag.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu li sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Mu'allim salatani. Barakallahu lakum wa baraka 'alayka wa jama'a bainakum fil khair. Barakallahu lakum wa baraka 'alaykuma wa jama'a bainakum fil khair. Allahumma alif baina Imam Munandar wa bini. Kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa sayyidatina Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina qurrata 'aini wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana al-Fatihah.